ngibingelele babukeli makhaya biyelela phansi kwehlelo lethu umgwazelo babukeli makhaya bikelele yona ke ingwenya edle ezinye ingwenya babukeli makhaya namhlanje ke la sibhalele usisi la wathi ucela simsize siyomlandisa imali yakhe kwi2 in 1 kodwa ke babukeli neniyazi anginamaningi angile ngamaningi ake sinikeleni khona kodwa ke before sinikeleni khona babukeli ngicela ningakhohlwa ukusubscribe ni like share and comment. Ngibingelele ababukeli abahlele emakhaya uNomonde wakanzimandelo okhuluma naye ngize la kulolu hlelo lelo ngizokuthola akwazi ukusizana kwabantu abayikemu abathembisana imisebenzi nginosisi la owangithembisa imisebenzi osengikhipha imali yango 2.5 uzongifaka emsebenzini kaMasipala manje akasanginiki lo msebenzi so bengicela ukuthi ningisizeke ukuze ngikwazi ukuthola imali yami. Onkola ekhaya Hayi baba kubahleli nje laba babhizi nje bayicika nje ngamadrink langashisa nangalo mina imali yami ngenze njani ngayo Njani? Hayi siyaphila njani? Babuthi nangu nasi sigebengu lesi sabaleke sababantu imali kwenze njani awuhlangana nangumuntu oyazi manje amakamera yapi kwami ayawo amakamera kumele ngize njani ngoba amanye samthi ngikufonela kwenze njani understand ukuthi kwenze njani ngiyofuna imali yami engiyifunayo ufuna Mandela wami okay mngani wena nje uphusha phuma isandla sami uphinde ubuye mngani wami yeso vele siqedile sazophinde sikhesh up futhi Njani? siyaphila njani Hayi sikhona. yini kwenze njani sekufika amadoda amnyama nje kwenze njani la kwami Ayikabi mfethu ayikabi ngicela iqale singithule ukuze uzo understand ukuthi aya uchaza ngoba ngeke ngempela umngane ngathi uze nenye ngempela mayisengisele namakamera kama ukuyizela ngiyatshela nje awukuyizela ngicela ukufonela ukuthi ngizofuna imali yami kodwa ngizofika nabanye abantu ungafuna unginika ngithi wathini wathi ngize nabo nampange ngize nabo hayi bokosami phela manje ima mngane yami sowathi ungidesela abantu kanjena ku too much cela ukuthi ungi-understande kahle ya and ngifuna ukuthi before siye phambili sizwaneni kahle ya you understand ya sila on behalf of usisi ngicela uqale mina ngiyi-introduce mina ngiyingwenya ngihamba ngaphansi kohlelo umgwazelo sibhalele usisi la wathi ucela simphelezele kunomuntu ambalekela nemali yakhe kodwa mina ngeke ngiyile ngamaningi cela usisi kube uyena ozochaza lalela la asizile ukuzoganga la size ngemali kasisi and ngeke usitshele enye into esingafuni ukizwa akachaza usisi asheshise ngemali fast ima lalela sisi ngicela ukuthi ungiqalele istory Lasaqala yebo okay but la kwenzakalani umngani wami lo intshama enkulu sahleli nje somahlalele emini yena-ke ngoba vele ukazwane nabantu abaphezulu since nimbonayo ukuthi uyithwini manje ngoba nje yazazi nayo lezi inhlobo lezi ukuthi kulula ukuthi zingene ezintweni so waqhamuka sethi nayi ephethe iphepha la kaMasipala ngani nathi iphepha kodwa lo msebenzi uyagwazela ngambuza imali na 2.5 ngicabanga lo mali leyo ukuthi ngihamba ngawufuna imali yami nayo empesheni uzuma anginike le mali ukuze ngihambe ngokwazi lo msebenzi usigebengu sase bephela inyanga bazongifonela dororo namanje sekuphela 7 months namanje malami lutho ukuza lesitaba lesisakhona engasazi ukuthi uNkulunkulu engihlanganisani naso sesiyabaleka lapha emqashweni sohlala kulo sohlupha ngala nakhona futhi usazoskema abanye cela imali yami ngiyayifuna nje lapha angahambi ngaphethe imantombazane ngisume phansi mina ngimi uyazi wazi kahle uphethe egcwele ukuthi 7 months ima 7 months ima ngiyavuma konke yebo ngiyavuma ima ngilindeni ngikhulume nami yebo ngiyavuma yebo wawukhona umsebenzi ngaleso sikhathi ngesikhathi sivumelana ngeindaba zami zomsebenzi kanti ekufuneni kwakho umsebenzi ngisebenzisana nomuntu nami ngisebenzisana nomuntu angisebenzi ungangitshela ukuthi khona umuntu osebenzisana naye uyazi lezo zinto zakaMasipala ukuthi
awusebenzi wethu uba nomuntu oba in partnership Kwamele naye. ube neqiniso kumina ungitshela ukuthi siwuthula ukuze mina ngazi ukuthi ubani isigebengu phakathi wena nobawuthunji ezwena umngani wami. Kahle kahle Wabaleka wena futhi into ekumele semqashweni yini? Angithi mina ngilokhu ngifike lapha ngisicela ubalekele la uhlala khona uhlala la ikuphi la Ngisanda kufika ikuphi la lana ngiqashile kahle nakhona ngiqashile yabo Philippi uhambe eqasha usigebeni. la uhlala khona la bengihlala khona ngasusiswa yizo izinto ezifana nalezi abantu uma sebefuna imali zabo bahlasele mina kanti njoba behlasela mina abazini ukuthi ngangisebenzisana nomuntu khona umuntu engisebenzisana naye angiyenzi lento ngingedwa khona umuntu engisebenzisana naye and uma sebebuyela abantu sebefuna imali zabo babuya beze kumina kanti angisebenzi ngedwa ngisebenza sibabili angisebenzi ngedwa ngisebenza sibabili imali ayikahle and le mali ayifunayo yebo ngamnikeza ingxenye yayo imali yebo ngiyavuma ngayithatha imali yakhe and it was 2000 if I'm not mistaken 2000 yes 2.5 yabe sikhuphuka futhi manje 2.5 wena wanginika 1000 kwasala 1.5 ngakwena uwo lo ngifunayo wanginika 1000 imake baba wena njengoba-ke ubalekile la ubaleke khona la ubuhlala khona wena usuyachaza ukuthi isizathu esikubalekisile ubalekiswe ukuthi abantu obubagwazisa kushuthi kahle kahle itoho leli kuwena yiqile noma vele yinto eliphila ngayo nalomuntu hayi kule ungakhali usazokhala ukurelax engathi usheshile ukukhala lalela la gele engathi sheshile ukukhala usazokhala uyangizwa yabo namhlanje uzotetema hayi futhi kokudlala awe ma ngaze ngasha uJesu manje ka usichazeleke le mali kasisi sithemba ukuthi mhlawumbe usisi kuphela osamshaya nyapopo abanye abakaveli kusavela usisi angithi njengoba wena awubalekele usisi kushuthi yedwa baningi ubabaleke abangemuva kwenzakala ningi imali kasisi noma uzomfaka emsebenzini kwenzakala na uchaza njengoba bengishilo ngathi angisebenzi ngedwa nginomuntu engibambisene naye ekwenzeni zonke lezi zinto yebo umsebenzi ubukhona but umuntu okuyena umuntu obeneshow owazi yonke into lapha ngaphakathi uye bengisebenza naye njengoba esebalekile manje nami angisazi ngizokwenza njani ngoba yebo imali zabantu sayithatha impela yebo ngase ngakhetha nanokuthi ngisuke la engangihlala khona ngobani yena lo muntu lo engangisebenza naye uyena osebalekile futhi manje sengibhekisela phansi futhi abantu basebefuna imali beza kumina ekubeni ngangiyithatha siyithatha naye futhi le mali manje njoba senifike la angazi nanokuthi ngikhonjiswe ubani futhi la ngoba phela mina ngithi ngibalekile ngiqedile ngempela mnganami ngempela sungasungenze kanjena ngoba yini kanjani ngoba yini ngempela kangaka mina ngisebenza ulindaba nabantu bangishaya ngoba yini ngempela kangaka ngase ngibaxhomela ekhaya ngithi mina ngiyosebenza masibathi ngidlala wena awuchazeleke ndoda ukuthi wenze njani ngoba yamanje namhlanje ayisebenzini noma imali yakho okay noma aza senze njani ngoba ngiyabona engazi ukuthi kuyalena le ngicela ukuthi asambeni ngoba ngivele asambi ngeenyawo sikhona isikorokoro esifike ngaso sicela ukuthi ke sinikele nisiye lo wesibili ngizomuthatha ngizobe sengimthatha phi ke mina ngoba phela manje ngibalekile lapha ngibalekiswa ukuthi manje naye usebalekile abantu mase befika bafikela mina bafike yena imali kanti inikwa bani imali angithi imali iqala kuliphi ibridge njengoba yena ewumngani wami imina engisuke ngamakhethela lo msebenzi lo wabese uthanda yena ne kanti ngisebenzisana nomuntu lana mangisebenzisana nomuntu mina I report to the person yena she reports to me njengoba partnership nalo muntu lona hayi ngiyakunderstand ipartnership imali wayinika ba usisi imali wayinika mina yebo ngiyavuma lalela-ke thina-ke asinandaba ukuthi partnership nani into isisi into oyizelela yini my money sizolanda imali ngibe sengiyithatha phi ke futhi manje leyo mali kusengoba phela ngikhiphile nje ingxenye yayo ngcono ngikuzamele inamba ngongcono yami ngiyisa ngikho ngedwa phela ngudlanga ngedwa phela mina so 45 ngithini umuntu engamazi ngizokhuluma ngithini umuntu engamazi ngizokhuluma ngithini sisi ngicela wehlisa ulaka
ungaphakamisa umoya. Lalela. Siyayidinga le mali ndoda. Hayi kabi. And Cha ngomfanele uThomi wakhe ngomfanele. Bese ngiyithathaphi manje mama awamfonini ngani? Usayisebenzisa inkosi yami inamba yakhe. Kodwa mngani nami ngempela yini lo mgila? Hayi ungijwayela kabi ungiboni. Vela ngathi ngikubona vele noma hleki siphuzela uba nakho kungisosa kancane. Ngithe nabantu. Ufuna ngenze njani? Ngiselelana nabantu. Imali yami. Yini inkosi? Jeez, imali yami. Yini udla insuku yini? Imali yagogo leyo kwala nje ekhaya la ngasesimali empesheni uma wanginika ubungithembisa umsebenzi wona masipala. Uso oh, rent back. Kumele ngizame ifoni. Angeni nifone kwi-loudspeaker. Buba busy baphuza ama drink. Kuhle. Mina lutho nje ubona umngani wakhe yena. Futhi ababethanga ngathi uyena umngani wakhe njalo lo ophumile la thina sathini ilimi. Ngingazike noma usishintshile. Lapho uye nje. Lalela la. Thina ukuthi inamba kanjani asihlangene nayo. Yabo? Thina into esize ngala imali kaSisi and into esizele la. Sicela us-understande kahle, hayi kabi. Ngoba egcineni kuzobe sekuthiwa kanjani. Understand? Hayi ukuthi kuliwa nawe. Inkinga ile mali kaSisi edingakalayo. Manje futhi siyadinga. Zama ukufonela noma ubani ozokuboleka sifuna manje. Manje ngoba nami ngiyafika phela manje kule ndawo akekho umuntu engaphuma ngiye kuyena ngithi akangiboleke inkosi yami leso nangu umuntu ekumele ukhulume nawe ungabhebhe. Umngani wakho okuhleli naye mhlawumbe usena scam esikhulu lesi. Umngani wakho ezakwazi ukukusiza. Manje naye akasekho phela manje Hlangane ke nje hlangane. Mina nje kuphela nemali yami cha. Lalela-ke makuwukuthi imali kaSisi ayiphumi. Uyazi la ukuthi kumele kwenzakaleni. Kumele kube khona into zakhe ezihlala ngakusisi ukuze ma usumbuyisela imali yakho uSisi mase uba right. Ungabuki mina nami umuntu yakhona emqashweni ngowazisa sihlala khona sobosa umsebenzi. Nangu umuntu ekumele ukhulume and ukhulume naye hayi mina. Cela imali ngithatha ifoni nale wivi lo ifakile ekhanda. Manje mngani mina bese ngenze njani ke? Imali kuphela ngiyayifuna nje ongokwami impethu okwami ngicela ukuthi kubuyele kumina. Nami angithandi ukuthi ngibona seyiqhama sedesela abantu. Just that wena usuke wangibalekela. Manje mina sizokuthatha pick. Wavala wangiblocka even encingeni zakho ukuthi ngithole pick. Mina mngani-ke ngempela okay ke mngani-ke imali ukuthi ngithole ngayo because uyazi into emele ibuyise le. Imake mina-ke ngizokubuza into eyodwa ukuthi mhla ubona ukuthi lo ngapha akasayifezi ithembiso zakho wabuyela kuSisi wazomchazela ukuthi Sisi ngoba sekubhedile Exakwe yini? Cha kahle kwakungelula khosini lo muntu lona kahle bekukhona ubudlelwane nje obukhona phakathi kwami naye and bengafuni ukuthi yena abazi lobo budlelwane bami nalowo muntu loyo. Manje kwahamba kwangahamba kahle. Kwaba khona ingxabano eyenzakalayo, kwaba khona iconflict eyenzakalayo phakathi kwami nalo muntu lo ebengibambisene naye. Imali yebo ngayithatha ethathwe yimina and angiyidlanga ngedwa. Inkinga ileyo. Manje kubhlungu ukuthi njengoba eseyifuna imali yakhe eze azoyifuna kumina ekubeni mina ngiyidlanga ngedwa lo mali. Ngayidla naye lo muntu. Imali ngicela ukubuza umbuzo ukuthi wena let's say wena uSisi wazi wena
usisi akamazi nomunye umuntu ngoba ukaze wena umthatha usisi introduce kulo munye umuntu sisi introduce kulo muntu azange nje yebo khona ngangazi ukuthi khona umuntu asebenzisana naye kodwa ukuthi angichazele ukuthi sekwenzakalani bingeke sikwazi ukuthi sihlale phansi sobabili kunokuthi ukulandela amakhamera amadoda amnyama amade bheke endlini yami kodwa yini manzi bufuthi manje wayesabantu engihamba nabo amade bamnyama manje masitende uzothini kumina umuntu nje oyazi yasho ukuthi mina ngenze njani manje yasho nje uzivela ngenze njani mina manje ngenze njani manje bese umuntu lona esayidla nayo imali ayisekho phela manje akasekho nayo leyo mali ayisekho mina ngenze njani ngakunikeza leyo ngxenye efanele imali yazi mina why ngife nawe ingoba ngayinika wena lalela usisi ngeke alwe nomunye umuntu usisi wazi wena akekho vele and akekho omunye umuntu thina esomnyakazisa ngaphandle kwakho wena kwakumele before nzima ke ngoba Nkosi yami phela akasekho nalo umuntu lo esayidla naye inkosi yami imali loba phela yebo ngayithatha imali yebo ngayikhokha leyo ngayikhokha phela leyo ngxenye phela akuhambanga nje kahle emuva leni manje sizothatha ngala bese ngikhokhela mina emalini yami ngikhokhela emalini yami leyo mali yakhe leyo sicela umkhokhele ingoba usungamsakazela ikiwi ngaphamanje phela mina akunayo imali njengamanje ngithola manje ngiyithola imali anginayo imali ngiyithathe mangizenze imali yenze njani ngidayise ngezinqa yebo ngasengisengenye inkosi impela ngizwanga ngidayise ngezinqa bakunazi izinqa mina edayisayo ukuba kuthiwa kwayiseqaleni ngabe ngiyidla ngaleyo mali leyo ngabe ngihamba udayisa ngezinqa izinqa ziyaholela uthi angithini ngempela hayi suka wafanele phela ngihambe ngiyidayisa phela lezo zinqa phela ukuze ngikwazi ukuthola leyo mali yokhala ngayo ukuthi ngiyidli uma kuwukuthi mhlawumbe siyaholela njani manje hayi ngeke omusudlala ngami besixoxisane hayi ukuthi uzongihambela namabhilongi zami ngeke ngeke yabathi lezi zinto osungitshela zona manje zidizela ibele Isile ibele nje kuyadaxa wenzayo babo ngeke plan okungcono ukuthi uyanikeza imali ngeke ngizoyizama imali ngikunikeze imali yakho for how long sihlala lesihlukani okwamanje nje ayibhumi neziphatha uyakunika lo shukela kodwa uyakunika hayi relax ngisambuka unika lo shukela unikela thina lalela yazi ingakho kangibalekela lalela ungangajuluka kuyafana kodwa imali kasisi siphuma na makuthi ayiphumi sithatha lezi iPhone yakho cela usikhumulele usilethele nefoni singaze qale ring yakho umshado le kwayona mali phela imali le ngathi seniza ngewa ufuna amaphoyisa niza ngewa imali singazenza ngisuka lonke izwe leli nilihambile nazoza la sengiza la ngizohlukanisa nezinto zami yebo imali yami yena ucabanga ngokuthi awukahle nifuna khona izinto zami imani angeke nikwazi phela manje ukuthi nithathe izinto zami ngempela phela lezi zinto ngiyayidinga and njengoba ufuna imali yakho ngizomthinta kanjani lo muntu omthinta ngayo ngaso nje isikhathi uzobhala zonke angina umshimali kalowo bhopopo loyo ngitshela ngathi bangena imali yokhokhela wena ngisanemali yokuthenga obhopopo angazi phela mina ukuzokhala ngami imali yakho ngizokunikeza imali yakho ngizokunika imali yakho ngisazobona ukuthi for 7 months ngishona imali yami hayi ama-belongings please ngenze njani mina ngenze njani mina asazi plan hayi ngala ngani sicela ikhumulele ngoba soze anizameni plan B imani
ima isumoya ngizokunika imali yakho ima ngiyacela imani sekuyaliwa yini ngathi imani Ngibambelani phone. ngiyayidinga nje ngiyayisebenzisa Cela sikolekiwe please. Cela uyikhumule. hayi manje Thatheni. Hawu, siyosabe uyibona-ke wena ukuthi imisa kanjani lento yakho. Siye naleli napkin lakhe. awu kodwa bakwethu Sambe. Hlangani. awu kodwa bafethu imani asikhulumeni Yela basemakhaya ngizodlulisa ukubonga ukuthi obhuti bakwazile ukuthi bengisize sahamba-ke samfica umuntu kade ngikweleta nazi nje izinto zakhe ngiyithathile ifoni newivi yakhe ngizokuthatha ngikubeke kahle ekhaya ngeke ngize ngikusebenzise up until alethe imali yami ngoba uthembisile ukuthi imali yami uzoyiletha nala ngihlala khona futhi uyazi ukuthi ngihlalaphi naye-ke hhayi ngoba nakade simhlukumeza cha ngoba lesi simo akusona sokuthi uyi-2 in 1 ukuthi nje bengifuna iy'nto zami ukuze ngikwazi ukuthola kahle imali yami.